GIN-IMBITARAN, Leyte 4th District Congressman Richard Gomez, ha change of command ceremony, ha 93rd Infantry Battalion Philippine Army, ha kanang Leyte Kakulop, Hulyo 1, 2025. Maugot naman ang ginsuportaran, han kongresista ang unit nga pagpatapod, han iya hulos nga suporta ha pagpatuman, han kamuryawan han Ormoc, nga ikaupat nga distrito hiton Leyte. Mababaruan, formal nang alumingkod kumubag-o nga commanding officer han 93rd Bantay Kapayapaan Infantry Battalion Philippine Army, Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison, ginbalyuan ini. Lieutenant Colonel Saison, replaces Lieutenant Charlie Saklot. Mali ng poson nga naaresto ang Tabango Police ano sa nga wanted person asityo Tabango Diyot, Barangay Poblasyon Tabango, Leyte. Kinkilalan suspetsado kan alias Tony ada sakto nga pangidaron ngan may asawa nga residente na sabi nga lugar. Agahom han warrant of arrest nga ginpalusad han 8 Judicial Region Municipal Trial Court han Villaba, Tabango. Si alias Tony inaatubang hin kaso nga ESTAFA. Pagkena temporaryo ng kapasla ki alias Tony at Tabango Municipal Police Station para kadugangan ng dokumentasyon ug sa naman iniigtubyan ngadto iton hukmanan. Gintawag ang Department of Health nga bold move. Ang pahayag nga pagsisiguruan usang ospital nga lauman ang mga pasyente nga mga admit o madidischarge sa sakoban upat ka oras nga paghuhulat ha emergency department. Anumduman or mahuman inihan pagpapadukwag han ospital han ira emergency care unit nga diri lang magahatag hin mas dako nga espasyo kundi andam ng ospital beds ngan medical staff. Kabatunan ang pitad han nagtitikataas nga demand para ha emergency services. Sumalaha pa munuan ang oras han pagproseso tika nga pagsakob han mga room inupat na ka oras. May nagihapon daw average nga 3 ka oras ngan 49 minutos nga ginandam yana nga igpapatuman. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis Chan, Sexy Chan.